hamsin kom nang male arson noi ni ta ani mane confidence kini tinin rot kai tinin already tinin ta nang roi mona interview nang kolong na ngai mo prince nang tau to na awni han nang ni champion nang jang no Nomor 3 itu tuh. Kihara, oni hiji kartu champion larangin, matasi komji je kartu nama. Mike Peralta Tim, coach, manager, ngai lahi, jal genong song nakan, suhi melung natak panin hi player ngai yang suhi, kenung guide nakan. Mansa, asin no. Atau menijang ke menijang. Asik kul nang rat ta Oni final match suhi gaya suhi 2-0. Ini ha sunno ini ha dui gol nang na nama ta gol mun ta gol mun sun nama pas second ta mo Second suhi nani mane. pas gol pe na kuno nervous mo san aram si kon mun gol tho Easy kon kan hi. easy kon Final nerdai ta macam itu final nerdai ta. acha kadung te awni ha price first price 25,000 nang man himala mi mo tho nang da Mulai champion kay sang tiêu toàn nung tekku kan suhi je kay coach kay manager ngay suhi je kena buat koi kan em terang suhi Nungku hisap yang final nerdai ta. Nungku tim nungku asranin tim nerdai ta sin mo. ini tang dok tangan ngoi na ini mo sonar torang inom mone mulung timak no mo hai Hawai ta hawai kom nungku tim ni nerdai ta. Amada singin Champion aja koi kamu nungsu. jai suhi ni kom suhi thai mak sama kang thai passing ang position suhi Akun din te ilakan ni nerdai boro शक्तिशाली kom horchon kami Lokhon last message komite ngerang Lokhon komite sungkan kom horchon kami dunga himakwang nin darkatang mo pa jala darkatang yang nang ito. plan murthok suhi Mansa kala nerdai ni feel hakan ni manamata sin he feel kani manasang pi. season 1 kan ko janung atom tong kun janung ada tu jam ngurwak na ji anung ji kan wak ni ran ta sin pen ko manung anung ge mokan participate angin ji ker thok awni nang thoi no kuno mane dukhon man mang sabol na kada na kan ji kuno no ko te ho ma na de bu ke do man mi hete de rasai kan long door FC na long door FC tiya se